tindeke kila kinaibone kuimbwa tuilika dinaina budget ya umesupport nondo serikali itoko maana kana ni lazima was ila public opinion ya mwene ndie ndata wa masako chakeli ende kwata nendi chakaratu mawoni azu yeto yekalilandini kana ubani embeza you tenola onai munene kumbati na provision ya people's park lakini oyu noka iboboni wethi anditende na ku improve nondo tiona kala tiona kilanga bana kilone wethi to yeka kana te mizobi wezethia nembwa not only a county facility but also an international conference center and matona company Mwangangi ingine wathana kuthukuma kwa bakube na gavana wa county Emwandu wa Vinyandeti kuikithia county ya Masako ni athina mbe na kana mwene nthi ni watethekana utongoi mwailu. Political stability is very important. Yani kumbwa patena mathina ma siasa kuki na kendo priority number 1 ni kuthukuma closely muno na gavana wa Masako wa Vinyandeti nikenda andu maitu makatetheke ukona tana nata kwatia maundu angi ene nthi maumia muzala wakwa no lika wa gavana no lika lakini ene nthi maendeleo pethia pena ngewa kwa ti kwetinge ya siasa ni kwamba thoko maando ngewa ya siasa iko kana tikaikuna at the right time ni boya gai pio county ende kwimbwa na Mauvoo wa kisiasa ngwata ni ya tongoi na ya NND twende yuti ende ni kana wezethia county ya itu ni athukumikaneza na ni twaendelea neza. Steven Mwema Vilingi wa Mauvoo va Mutongoi TV. Tuisonga na mbele wetano ni umwa kuya mivandi ya Kenya kwa saivu soi mwana kutumia mbolea ila serikali kumia kuya mi kwa dhoa munini nikana kwa ila uemi na kukwata lewa kuya na uni kuya na nake Minister Muveani wa uemi na indo midhika linturi inena kisukione cha meli musini wa Mombasa kavindani kala wethi wa aivingwa iseso ya kunya cha mbolea ya tani ngili miongo inaana itano kuya mimama yani vandi ya Kenya Minister uni wawetakana mbolea inge ya leo tambemba na maleu ange miondani ikambisia kunyai kwa mwaka ni twathi mwaini wake linikana aimi mavikie kuyumba ni siambua yokete ripoti yake Angelina Mose. Ainene ava musini wa Mombasa Minister Oimi na indo midhika linjuri ni wa makuli aimi vandhi ya Kenya kuosa iviso ye ya serikali kuwete mbolea ya dhoa munini nekana kwa ile Oimi na ngetha kuingiva. So tunaambia wakulima sababu pesa ama bei ya fertilizer imeenda chini. Basi kama ulikuwa unatumia fertilizer mfuko moja kwa ekari, tafadhali anza kutumia 2 sababu pesa ama bei tumeteremsha chini na vile unaweka fertilizer mingi kwa mimea yako ndivyo itakuwa na mazao mingi zaidi. Kwa hivyo utaweza kupata pesa mingi zaidi, mazao yatazidi na kila mkulima basi atakuwa anapata pesa. Kuatakana mwaka ni ukitinima kuambesya kunyai chambolea ya mbemba na maleu angi mamundani tanzia imwe ya kuyumbanisya mbue kui aimi ni kanama viki kukwata leua kuyana kutethesya serikali kuthesya ngalama ya mikalile itina wale kukwatikana kwa wingi. We are telling our farmers, please, by the time we are getting to mid-February, there will be sufficient fertilizer now for the second planting season that we are getting into. So please make sure you be able to visit our NCPMB stores and other stores that we are using for you to be able to access fertilizer. Nukuwetakana serikali ina muvango wa kusiedha leu mwingina ni yiki chamala nyome mwanya kuikithia kana kiini chane ya kuesila uemi. Wacha niseme ya kwamba in the year 2024 long and short range, the government's projections or commitment is to avail to the tune of 7 million bags to our Kenyan farmers, because we want this fertilizer available to our farmers, because we must be able to give back and appreciate the goodwill that we have seen from our farmers, and I must also thank our farmers profusely for coming out to support the government's cost towards reducing cost of living. And the cost of living can only be achieved through
our people getting back to the farms. Ona wiyo voluntary nukwetekana ima kukwatiania na serikali sia county kuikirekana vena warehouse sia kuyana sia kuya fertilizer ula serikali kuwete kumanza nikana kila muimia vikie kukwata kwa metuki. We've also working a mechanism with our county governments to ensure the last mile delivery is achieved through our collaboration between the collaboration between the national government and the county governments, where we have told the county governors to look or get warehouses where we will be able to take the fertilizer, and then they will be able to get the warehouses, and my ministry will be able to provide the technical experts with the gadgets and the software required for the dispensation of fertilizer through the e-voucher system. Uoka kavindani kala minista uwe vikitendini wa poti ya Mombasa kavindani kala wavingwa esaso ya kunyai chatani ngili miongo 45 na ala ni makunia ngili maana kienda kui aimi mama yani awetekana mbolea ini kuambia kunyai chukui aimi chumwani chuki itewa kuambililia. That the fertilizer that we are flagging off here today, by Monday or this weekend, this fertilizer will be in our tea buying centers. So those that have registered themselves for fertilizer, please don't waste time. Let's celebrate Christmas by making sure that our stores in our villages, in our homes, have the fertilizer required, so that we are able to really take full advantage of the good rains that the Lord has been able to give us. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Henendina alani ya memba mangwataniyo ya muunda wa matu wenda noko ya matungulu kauntini ya Masaku ni maumani ya vanene siko siya ungendu valame utitakana ni makosi ye metuo ya kiwo kuvuvu kana ya kiwo vala miunda yoe kete kwidi wa yivu wanda wanduku vala mbemba sio isioni imwe ikuni tuenda wa na kuambia kuma matongo iwe ni ungami wa muunda uni menda mawavisa ama kweka ukunikili vamwe na volisi kuma matangulu matoisi ukunikili muvyo na kwase amatambia ala maende na nangamali ino na ila mesilite ivinda ito kumimanda ni malasimika kutoa isi ambo ya nguve mundani uo kumania mituo ta livoti yake Boni Mutesi. Ngweno ulaunga mite tamwene kivila wa ngwata neno James Movi na Cyrus Mutunga ula ni ofisa munene wa ngwata neno ya imima watu wendano maelesekana nundwa kumacha kwithwa munda wa wambeia ukunonda wa na bemba kana mboso ila mabandita miundani kuendea na kuma maosa hivuso na kutoa isembo ya simwanya kumania ki miundaniyo. Iti members mawendano tena mbili kile mundani na tuwa ima na leune museo leune monene lakini toka mondani tethia pe mondo kutwana ngia lewito kuna ndawa za thia mondani wito na ciuma ile ndelu kuna thiwa ngeina kuya mondani ungi una kile to bangi byan numwe ula to kitanake na akathi ku report ndacia nije to thie ciendo isu no nga ya rutongwe that na ite kwati andu ala mothie on that kama twa polisi na thikwendete agenda umaumia na agenda kubindwa asie na ndwala me mondani manengetwe ni koti monda ende usiola webo ni kana twasisia mbaibo ni tuona kana ngai anengie farao ngombe tu nundu no twese mundu la wende na utwekania mithombi no yuno bikie bandu ba ule utwabanda no kutukunia ndawa yu farao anengiwe aekiwe ni ngai ena itumi ciake esikie akoko kunaniwa na jeshi yake yonthe titunga mubea nundu ala matetete mundo na nituboya ngai muno na mundu la witha atumanite onake ekwati balawi akomete amane muumane byo na kwa ngai muumane Yumi onda yone la yende na kuikanesa mena wia kana nitonya utamba ikwa na liuo kwa nangwa valamenda maofisa mavolisi kuma matungulu na lama kuika ukunikilimo sa itambia metoke kusima na lama edhito maito esia maondo ya madhukuma kuima mwene ndimali yake lao mwandete na yuti ya inge na nikuja serikali county serikali ya matungulu sub county DCIO na OSPD machunguse kendo ke metogondo batonekana matunenge mundu ukutwana ngaliwe mondani mundu liwe mondani ni wasiana ni wandwa ima ni liwa indo ni liwa namu na wona mundu kweko ona neki ya mundu sumu kuki ndo cyose we atwa metoke muno undo batonekana temaneke mundu ukamondani kwito utokunia ndawa no nitathi ukamiondani ingi kula umwe ulona tindo twathi na ciandu
unaendia abuba ndawa liuoma abuba ndawa ya kumia liu surely uzio no mundu thayo uzio mundu ona tisi nondo is was a criminal, is somebody who is a murderer. Andu mena thina ndo mena thina wilie makai maundu maimite na thina na liu amea uibuba ndawa ona ndwaite that you are not a human. Na nengi titungia ngai muvya nundu nacho nake ngai no kuyo kukuna munzi ula wailite mundu movengi sikunde ni uthukumi wa enende ya makuseo matuku kauta na ni mawatayuka na nimeose matambia metu ala mekwithia maika mundu matalita mundani oyo na yu itina wa kuima mundo nukuite mbesa mbingi a member ugeza ithia euka akethia munda wina thina na indo icio wetwa bobo ciukaoya ni kwatia kana kwithwa zingi bitu onaku ukakwatia mundu aithitie munda kana aikuna ndawa. Imagine mundu ucio wailite kumwikata mami undani no bawenda no namba ina na mundu na twa wikitheka na mundu ucio gutubebisia mbemba kenda twikakwate wia ba ashindwe na ketha ni mutume ewe ucio mutumite ndakacioke ingi bana ola tukwatia mundani ona ithi tukwima itundili nake kwanza mundu la twiza ithi andabuba ndawa baate mutumeni mwene munda itundili nake munda wa maiweta tawina uniko kwa munene kwithwa wetete mawia kuya mwika maiso ithi na kumwethana na mondo ange mathuku mailena mondo ala matonya kutwaiwa na kuithi ubathukanu na ngwatanio yo kana vitisio miundani kumapu wa mina kuseugwa wina liu museo na itu tekethete ku create wa employment na ala makombwete miunda ko utu yasia munda wende nesa tukwate wia wo tumana netese nuo ukeyo tumana liu kabebwa o metoke no manakana you have caused what we call treason nanga ina utethie na uyikala muno uyona wona miunda wenda no yimo kaundini ya Masaku matungulunya ni tawaboni mutesia Tuelekele kauntini ya Makueni vala muvia wa ukui kauntini ya Makueni iwe mwambana muvia wa NTSA na ene matatu na ngali sia ukui ni matwa isia unenania wa undu wa kusia imwe sia mbanga ikekike kauntini ya Makueni na ila itwikithetie kaunti namba ile Kenya yonde kwa kwithiwa na mbanga mbingi ila ikitekete ivindani kuisikoku minista muviani wa ukui kauntini ya Makueni engineer Sebastian akiweta amwe mama wigwano alame kia ni vamwe na kuikiria kanangali ikuandu wengi kana excess kuthi na speedi yulu kati wa maundu wangi umbano uwe vikito ni avisa munene wa NTSA Paul Buchi livo tiumanito niwe Caleb Chalo. Piana na afisa huku mamuviani wa NTSA va Kenya Paul Buchi ni kanambanga ila siukite kasiyete asala nini kwa Kenya yonthe na muno siukanya noto yutailite wangale kuma kula kwi mateleva na kitumine ukwenda mama nekanaji la matoete ngale makuite mathayo mandu mekwetyo ni andu wangi. Sababu ambazo zinaleta ajali sana kwa asilimia kubwa ni madereva wetu kukosa umakinifu kwa barabarani. Kwa hivyo tungeomba madereva wetu wazingatie na wakumbuke wamebeba binadamu. Kavinane kauna mwene matatu ni maweta kana nimekwikia mukaso kwikithia kana mateleva na mathukuma wia waundu vailite vate kukuandu kuvituka kiasi. Engineer Sebastian Choni ni mwaziri kana minister muviani wokwi ula waikithia ndeto hii ingi akiweta kana nimekwikia nyana kaundi ila ingi kenda kwikithia matatu ina ivithia koti kele kuma yuna kuthina mbe nitunena na mateleva maitu nondo twaise statistics yonanya majali maingi ala methetwe mayekeka ni kumana na mabitio mandeleva either ku overtake na overspeeding ngale kukwithwa abiria ingi mbe wondo ya ilete kukua mateleva ingi kutwa ngale me under influence ya alcohol kana drugs ingi ko unetwewa na kana itheta viongozi ma circles nitu thito nene na mateleva maito in our respective circles tuhakikisha ya kana ibindane ya Christmas ona kuthina mbe kuiko kuwa excess. Wenye magari ya matatu wamesema kwamba kuna shida ya kulipa kodi mara sehemu wanafanya biashara kaunti tofauti na wanalipa kodi kila kaunti. Kwa hiyo wameomba kama kuna jinsi tunaweza kushirikiana na hizo kaunti ndio waweze kulipa tu sehemu moja
ambao na hiyo kodi inakubalika hizo kaunti zingine. Hiyo ni jambo tumewaambia kwamba tutaenda kujadiliana na wenzetu na tutaweza kuwapatia jibu. Kikalo kicha otoyo kiwanzani cha Green Park vamusini wa wote. Caleb Chalo, Mutongwe TV, Vilingi wa Mauvoo. Kumana na wambatu wangalama ya mekalile vande ya Kenya ivindani ya kutani ya sikukuu ya Christmas ni watoneka utalo munene na ulawa andu alamethia wana mamuthame mwana ukanyama ikanaindi uni kwatiania nake mwene kivila wa nsama kana wa makontrakta kauntini ya Masaku Kilei Mutinda ulawa nena kavindani kala wanya italiwa utethio kwa ikundi kivathukanio kuyangalikoni ya mwala livoti ya Kedan Mongela. Mwene kivilo wa makontrakta wa Masaku Kilei Mutinda na nena ivindani la watongwe sieso ya kwa sikukuu muthemba wa mutu mauta kati wa siendo ingi kwa ikundi ciandiwa andu ala mekarana mamuthame mwana undu mwana ala maumite misini mbini kiukwati ni walesekana ivindani ni vatoneka misimbingi kai mautani ya sikukuu ndakuli andu ala mangoya ula ukwiyumilia kwa wingi na kukwatiania na enende asu na kumailia sikukuu yo nikena matone utana tandu alangi ni mwisi kwindiwa na kwi andu meta wa people with disability kana andu ala mema mutha monzu umundi ni kisioni cha vyulia na nenga andu ala mema mutha monzu sikukuu twamanenga mauta twamanenga mutu nondo ni mwisi kana Christmas kwi andu metha matetona na andu ala mema mutha monzu ni mo target yakwa tunanenga ni kibauni no mundi naje nanenga na vyulia na uma vyulia no kana nanenga na mwala kwinanza na andu ingi menanza kisioni kitu chokamba na kuketha andu ingi mena ngoyo lau na yakwi kanesa ni utetheze ikundizi venerable ndiwa na muno andu acu mamutha monzu kana people with disability ni kana withie ni matetheka ni uneni ula wathingililwa muno ni andu ala matetheka ala namo makuli atongo yalasa kwe na ala mena utoni meyumilie na kulika isioni cia ndwani gutethesya ene nthi na liu oundu umwe na sindu cia utani ya sikukuu nundu aingi moni mende na kunyama muno ituma tapikia kuona sikukuu na manenga sikukuu na ibindani zi serikali ni na muisio munene muno kwisila ngalama ya maisha nundu kwi andu aingi ona me ukomou ona matesika na nimeu ya sikukuu na tongo ya langi keka meika ta mheshimiwa Kilei andu no mokile na mayona mbe andu alange Musaku itwe na mwikula kungi ni twamukulia ithate mwana kana itha ibatoneka mukanengo andu sikukuu nundu sikukuu no yukite be mundu uteya kindu be mundu komiu na kila tu ya kingite ya nuni na ino nyondo tu ya ina kindu kingi kwa hiyo twamukulia nikana mutu mandi ayo kindu nikana kesa itha na lati Musaku aitu Musaku atise mundu mukatutethia ibina ila yingi yukite ngamupea nundu wake na tuyasia andu onthe meno kwati kwa kivathukanyo mosengelekanyo yake nikenda wisikwitha ni matethia na matetona andu disabled nundu ibindane je twibindane yo muno pio na etha thitonekana ndo meuthukuma na wala matetona makatona ata Daniel Mwongela, Mutongwe TV, Kumakaba, Mwala, kauntini ya Masaku. Nende musese livoti swetu randini wa udhiumu witu wa mbetu iso kethia tuithiwa na Mauvoo kala mitamboni. Na udho chandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume maybe no toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa Mauvoo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwa anda koa ni kana mumana eo chao
gwikala life with a control nunu na bakao ikale na control da yundu tuonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasya mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonse ometoke ni mutanisia wambiye kudepend na eba uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mausuwesia niwe atikoke Amasitoni tawa Mheshimiwa Kawaya kana Vincent Musyoka enza kuitwa na ndo asioma mwala katika mbunge yitu ya Kenya na katika mbunge yitu ninye chairman wa maunduma mwaki kana energy kana stima na petroleum nienda no semwanyo kwanzia ya mwanya nimende ando maitu onde akamba onde mebala mai a Merry Christmas and a prosperous New Year 2024 na tuyosa mwanyo wa ibinda ye ya sikoko withia neto amalilikana ala mateno kwati na also tuyibangithia kuthi kundu kwikivathukanio kwika celebrations cia Christmas katika misi yitu yikivathukanio indi tulilie muno banga cia maleloni kwa ala meukua ni ngali mumutavia ndeleva kana haraka ina baraka na indi kwa alama twaite ngali cio mwitavia kana haraka ina baraka kenda ithionthe withie ni twavika misiini yitu to celebrate na endo maitu indi kwina kutena mbanga. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Kalibu ingembeni wa Vilingi wa Mauvoo tuisonga na mbetu kunikila Mauvoo makoneti ngwatanio ya yumbe na maseneta alame mamuthame mwana kedipa yimwamba kana yenziani ya kwa liula uthukumi wa bodi la yungamite maundu maenende alame thiawa na mamuthame mwana ya NCPWD inokana kutio cha mauthukumi onde maanza mai ala kuka kuvikia muthinyani wa umuthi makwamite silikalini ya kati muyumbe motorote na kitali Bishop Jackson Kosgei wetakana ona kutika maunduni ma utongoi na uteti vethitwe na matambia kauta mwasetwe kuete uyana nuve na sekta mbingi sia vatavyu ila uthukumi wasyo withitwe uivathulaine ndi alame mamuthame mwana miaka 13 kuma katiba keu ka vitu kithwa livoti yake Benjamin Mwaka. Ciama cia kiuteti ni ciakathiwa ta itatite muno kwikithia ni ciete uyana nu maunduni moteti na utongoi ainene anthini wa chathi cha kutania mwiano wa andu alame mamuthame mwana maunduni moteti na utongoi wa ciama muyumbe molote Dr. Bishop Jackson Kosgei niwaweta kwisila ciama ii oyu agenda mbingi cia andu alame mamuthame mwana si mesa nene unenanya vala ingi me utongoi wa ciama na angi ingi utongoi ngavani cia serikali. Juhudi za kupigania haki na nafasi za watu ambao wanaishi na ulemavu ni kwamba imezaa matunda. And I think we want to appreciate the political parties that have demonstrated the willingness and action that tonight they were awarded with a certificate of recognition within and according to how much they have participated in dealing with the agenda positively regarding
disability agenda in the country. Ona uwevo hamwe matongo yano thino wa siama kyoganyo ni maithi ya mivia imwe ya silikali toviso wa mwandikithio wa siama aundumwe na muvia wa ukui yikithie ni ekia mitatala miailu ya kuhetegwa nanu thino wa ukui wa awanda kwa andu ala memamutha memwana. We note that the journey is quite tough, especially because even as we do a lot of work in the political parties, when you go to the ORPP and the IBC, wakati mwingine ikipewa list majina na political party, they don't gazette. Well, our country transportation is not inclusive, and it's really straining to the persons with disability, where we don't have accessible routes to the bus station, and the buses are not that much accessible for one to get or one to move out, and the seats that have been placed for the persons with disability are just based on who comes first. Bishop Kosgei na ulani member zamani ya yumbe alame wa mudame mwana yani Kenya Disability Parliamentary Association KEDIPA weta vena sekta mbe wa itano ila sienda matambia mami tuke moswe ta sekta ya ukui uiti kisomo leba waki wa numba na udhukumu wa serikali yani public service ila kwa miaka yusirithwe ivadhula vanene hene ndhiano ki udhukumi. Kinachohitajika ni kuhifadhi ile ambayo yamepatikana na pia tufanyia kazi ile haijafikiwa katika huduma ya afya, katika elimu, katika miundo msingi kama vile ambavyo mijengo, mabarabara, vyombo vya uchukuzi na nafasi ya uajiri, hata katika ile ambayo tunasema nafasi ya tuseme kutoa kampuni, zile sabuni contract za kufanya kazi huduma katika taifa, kwamba nafasi haijapewa ya kutosha. Na yue weta kuisilangwatanio iya yumbe nimekwalula muyao ulotwevo wa kulungo thukumu wanzama ya kungamia ndo alami mamudhame mwana va Kenya nokana kuikithia ni ya tiucho thukumu wayo na mitatala yake yonthe kuendanya na mawatho maki katiba na muno katiba ka OU ka mwaka wa 2010. For the last 3 years we've been working on disability inclusion in the political parties, and it has led to buying the idea of disability inclusion. We've seen so many persons with disabilities participating as electorates and candidates, and I think going forward we are now focused on inclusive governance. So we want to review it to make sure that it is reflecting on the counties, and that to make it relevant, align, not relevant, but to align it with the our constitution, 2010 constitution. This way it ties the national government and the county government to participate in all functions and service to the citizen. Ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwakam. Tuisonga na mbele serikali ni ya kulwa kwa mbisi eseso ya kumavundisi ya moito vata wa kutede kama sivitali ni sio ni sianduani ni kanako la siko siya kwa asisiana nini kavindani kala sio sawa tanzia imwe ya masivitali kana tanzia imwe ya kumakwa atamba uniukulio kumakwe Vincent Munyoki mutongo iwa ikundi ya Vincent Munyoki Foundation kavindani kala watu wa isia eseso ya kuta moito yulua vata wa kudhima sivitali nila metele kukwata mwana tanzia imwe ya kukitana na ikusi ya siana nini vamwe na kufundisi ya moito nzia siya kutedhesia amuika kukitana na mwiso wa kukua Mauvoo matena muvango isaso ila atwagwa sivitali ni wa modhale mission ulawe kitu ita udhuiloni wa suwa kahuntini ya kitu ilivoti yake Onesmus Tala. Ikundi ya kiserikali ya Vincent Munyoki Foundation ya tuweza chari chakuta amoito ilo akutamu kama sivitali ni lama vikena kuita vanoka na kusiswa wima wa mwi pamwana kukwata mota yulo akusovi kwa wima wa mwi evindani yum kathikina kila chatoa sivitali ni wa modhale mission ulawe kitu ita udhuiloni wa suwa hainena itina weseso motongo wa kikundi kiwe dakitali Vincent Munyoki na weta kana serikali ni ilikuwa sefso ya kuvundisha amoito isioni sianduane vata hukutele kiama sivitali ni umundi twi modhale mission hospital wala tuendesi sanitization ka kusoma diandua umuhimu wako kuka sivitali andu alame ibeti ila simbito kuka sivitali
na twi masomethia engi uthuku wa ila tuita teenage pregnancies kana kukwata mavutu isiana mavundi setu amea kwina uongeleku munene wa muthelo katika siana situ ila sio siawa nthini wesiso ya mwaito ayene makwata mwanya wa kumaniso ilwanzia sia kuta amwaikam yolwa kwivetanga na kukwata mavu matemo bango ne ala matonyo kumekea mwisioni na kulea kwa nisia ndoto sio katika these our constituency which is Kitui West constituency tumeona kumekuwa na uongezeko sana wa around 43 cases za early pregnancies in our Kitui county in general. Nini kinachangia hii kitu kinachochangia sana hii early pregnancy sana? Kwanza ni umaskini, ya pili ni ukosefu wa mawaidha katika wasichana wetu, ya tatu pia ni umahiri. Wasichana wetu tumekosa kuwafunza kukataa vitu zingine, tumekosa kuwafunza kuwa watu wenye kujimekea decisions and knowing their future. Ni tuwakumbushe watoto wetu wasichana, tuwakumbushe they have a bright future ahead, na sahi sio muda. Tunasemanga there is time for everything. Munyoki no awetekana iseso ine gweterese banene kumanya wema wa mwi wasiani la sio sia pamana kwibetanga na mwisi wa Mauvoo alamanya masiasia na nini amwaitwa ya na lambe bikete ndene wacha thikene mabikene gwetereka wasikuku kumakula kwikundi ya Vincent Munyoki Foundation. Kindu kila twa gutetheka chukuko ni ulai wasiana peleso masindu inge mbingi etutungia Vincent Munyoki Foundation mubea ani thuthia ala memisi ala ito ala memisi mani wekumba mayuka hospitali ko kliniki matakitali mateza nasia twinotani ya kina mama ala methitwe mena kwetela ciana kana mema ito twinotani nondu wa uthoke wa ni Vincent Munyoki twina mubea nondu wa tunenge maundu mbingi cia kwetela kana nduma ne thuthia andu ala makina mama mataenda hospitali methiwe makuga hospitali kwina mausio mengi na kwina kutetheka twetunga mawiyata akina mama. Kili vote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Bewandu akuma na thanthatu makwambia miaka miongo mwenza kuma location ya Kithioko sub county ya Masinga ni matethekie na liwa utethio kuma kwikundi imwe ite ya kisilikali kwa isitwa Gaps Foundation ni seso ila itwa kanisani wa AIC Kithioko vala kuyana na ungami wa ikundi mekuelesea kanani nzia imwe ya kuisania vamwe ivindani ya masikuko livoti yake Lina Musangi. Daniel Nzakani mwandiki nzini wa ikundi na ulo kuelese ikundi tayambie kumaya liwandwa kuma mwaka wa 2018 na valambikia yu namba ya ikali ende yongelekete nzini wa miaka giving back to the community. Kwa hivyo tukakaa chini tukakuja na hii shirika, tuko na kamati, mimi ni katibu mkuu. Na vile nimesema tulianza mwaka wa 2018, leo tarehe 20 tunakuanga na hii sikukuu kila mwaka Disemba, na leo tumekutana hapa AIC Kithioko na tuko na watu 549. Hii sikukuu si sikukuu ya ambao watu wanjiwezi ama sikukuu ya maskini. Hii ni sikukuu ya watu ambao wako miaka 70 years kwenda juu. Nukuwetakana inenze aingine maende na utetheka kumana na iseso ye. Ndani kuna sukari, ndani kuna unga wa ngano, kuna unga wa mahindi, kuna sabuni ya kuoga, kuna mchele, kuna mafuta ya kupikia, alafu tunawapatia bahasha kila mtu tunawapatia. Na kufikia hapo namba imekuwa ikiongezeka sababu watu ni lazima miaka iongezeke na tunakuanga nayo kila mwaka, na hii shirika imesaidia watu sana na tumeona watu wakifaidika, watu kufurahia, watu kukula sikukuu. Saukulu ni umukuyandu mangoya ula umakithi ni manzi sema sesota na alama tonya utethia mwenenzi na mwana evinda ye garama ya meikalile eyulu. Asia wena ngili ile na maana tatu sia mota na ngili ile sia sikukuu neke ndatu tethesia mwaito ala methitwe matusiaite na makatwea tuitunga kula kwe community.
muvea nundu wa ngai gututethia na kila mwaka tukaendea ona manenga sikuku andu ala mena miaka 70 asante kuli andu ala athime pia metheme na wito wa kutethesia andu ala matetona kana mwitu ala ku nekenda ngai ona amathime nundu mathimiro ne kana mathime andu ala angi Guripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nelina Musa. Namo ekalima mwa settlement scheme ni maatisia kutoaisia maandamano itina wamboka sia kutania mwaka mweu kumana na kilame weta tavena muvango wa kumavena ibekasio sia utiwa ilame kalitevo kwa ivinda mainene ya sokoni wa mbonzuki ulawi mwea ekali vamwena atongo imakisio ki measia nimekusaniwa niki iseso ya kwa mavalua maibekajende na kukwevinda ya sana maundu ala matumete iyunga mwa maina amba kuthinikiwa twelewe mbeyangini wa Ben Mark Musa. Mainene ya sokoni wa mbonzuki enende alama tuwe kithakani kila kithirio na ngusanisio chamwe ya settlement scheme na kila kimbere ya ithio ni matisi ya kutwaisya miatiani wa makilanilia mwaka mweu ni kana kusukumia serikali kuelesya niki title deeds ya kithakaki siendeye na kunenganwa kavindani kalasi ya ungamiwe ni serikali. Sasa tuache kuletewa project ya title ziko mahali. Tunangoja tukule sikukuu. Tukimaliza kula sikukuu watoto warudi shule. Alafu sisi wote tuandamane tuende kwa registrar akutupatie title deed zetu kwa sababu tunataka pia title deed za shamba zetu. Sababu huwezi kukaa kwako nyumbani unasikia kuna title inapeanwa na wewe huna. Enendia yameweta tavena ndomeo utwaisya si kwa sia kuingianisya enendi maiweta kunengana title deeds hizi takuendea na kuemea ngusanisio. Wao wanafanya nini wakati unapea watu title kwa shamba ambao hata mtu mwenyewe hajui ni wapi? Hajui ni wapi anapewa title aende. Unampatia title. Hiyo ndio incitement ya serikali against its own people. Nimekuja huko 1985. Kutoka 85 mpaka leo watoto wamekuwa wazee, mimi nimekuwa mzee. Sasa wale watu wanasema ni scheme ni yao. Waonyeshe serikali barua ile ambayo wamenunua naye hiyo shamba, na sisi tunajua shamba ni ya serikali. Na tuko na kitambulisho ya hapa. Okavindani kau enendea yani mamwenda DCC wa sub county ya Mwea kuelesya nikiseso yeyendeye fate kukonia enendi. Tunaomba serikali kuu ikuje hapa ituambie wakati inapatiana title deed mtu ako Isiara, mtu mwingine ako Murang'a, mwingine ako Kiambu County. Watu wamekaa hapa hii miaka yote wanataka watoke hapa waende wapi? Tumejenga mashule, tumejenga kanisa, tumejenga soko. Sasa watu wetu jameni wanaambiwa watoke Mwea waende wapi? Sasa wengine wanatoka huko Keretile, wanakuwa huko pande ya Embu, wengine wanatoka Nyeri, ati wanaenda kuchukua title shamba ambaye tunaishi. Tunataka amani na hatutaki vita. Kila mmoja akae kwao, kwa maana siku yote wanajua mahali ya kuishi. Wanatafuta shamba ya kuuza na hakuna shamba ya kuuza hapa area hii ya scheme. Sisi tunamlia kiongozi wetu kama President Ruto asikie maombi yetu sisi kama wamama. Tuko na shinda mingi sana. Ebu atusikie. Ebu ona bila tunateseka, tunasomesha watoto wetu ni wandogo, hatuna mahali pa kuenda na tunaambiwa tuende. Sasa sisi tunaenda wapi jameni? Tula wa miunda. Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV, Nyenita wa Ben Mosau. Naende musiasi usuni wa umuthia wa Vilingi wa Mauvoo na indi kumwangaliko ni tutu kwendea withiwe na kiwio cha kwa ilano yende ya kutani ilungu ilengi unengelelwa wa Mtongoi TV Nyenita wa masi wa KITAKA ni na ke Sharon Linda ula unengelelwa Mauvoo kwanzia ya meko tiwanesa.